abantu barikurenga 12 nibo batunzire okuragurwa endwara z'amiishaha bwabusha okumazira ebiro bishatu aho mu rurembo rwa Mbarara. Akabubi akajja ku maaso ne kaziyiza omuntu ako tuwadde abantu amagezi era tugenda tubawandika mu gw'omunana tujja kukomawo n'obukugu tubalongoosa amaaso. Waliwo gye tuyita pressure y'amaaso naye etawaanya amaaso ereetera amaaso obutalaba n'oba ng'oyina ekifu ku maaso tolaba bulungi. Mwena amagara ganyu mwongera okugakunda kandi mwongera okukora emirimo yanyu ahabw'okuba omuntu waana okora emirimo torikukura noba kuba babazeeyi yaguma omuntu kumara emyezi 3 ahabw'okuba nomureba nashana oshanga yayeyongiire nkahi enyuma. Omunyishengerokazi w'orurembo rwa Mbarara Twasa Rita Bwahika nuwashagishira okuragurra oku kandi Bwahika nagira ngu ekigenderwa kye n'okusya hiiho obuheereza. Amiisho wabo garwire nico kintu kitari kushasha mwene okaba kubi okarara noreba okahurwa amisho gonjere igarwara mun garwara mpora gakureka aho kuza kureba oreba watandika kuhuma so nimpo mugisha abantu ngubije otarindo kabanza kahuma intera abantu bono muranga ngubije bejanja bise bechebeze baraguza amisho ahabo kubo buhereza no bwabusha. Abashaho mu rusisiro bakebire endwara nka pressure y'amisho akaho hamwe n'ezindi zikirizeyo kuteganisa abantu kandi n'abantu batunjire birahuri byabusha. Ate okunonyeza kulaga nti bwoweze emyaka 35 endaba yetandika okusesetuka katoba wetaaga galubindi. Wenjogerera wano tutandise saawa 3 twakakola ku bantu abasoba mu 10 era we bunazibira nga tukoze ku bantu wakati we 2.5 n'ebisatu. Okuchondozo kw'ekitongole ky'ebyamagara n'okworeka ngu endwara z'amiisho nizeyonjera kukanya na munongo mu bantu b'emyaka yahamya. Omugani makuru minisita w'ebyamagara Dr. Jane Ruth Acheng nagira ngu minisitiri y'omu ntebe ekanisa y'okureba ngu entambuza hamwe n'okuheereza kw'emibazi omu marwariro ga gavumenti kwaza hari za kanyabwengye ekyari kugira ngu nikiza kucendeeza obushuma bw'emibazi. Ebi bire biri omu butumwa bw'omushomerwe Dr. Martha Ajilong orukomishona wa Health Services omu minisitiri y'ebyamagara obwabire ari aha ruteerane rwa 5 orw'abashaho abarikukora hamwe n'okugaba emibazi abarikumanywa nka pharmacists orutebekanisiibwe ekitongole kya Pharmaceutical Students Association ahitendekero rya KIU. We also need to have the health technologies available for us to achieve this. Because if we are not having the health technologies available, we can have our medicines being going to waste. Kati obuzibu obuli mu supply chain ono mu ggwanga intamadagala gagwawo mangu mu madwaliro kati abantu baffe tebagafuna ate nga balwadde. Still amadagala o distribution okutambuza amadagala okuva ku NMS Joint Medical Services mutuuka mu bantu still teri efficient. Fe ku Victoria University tusosowaza ekintu kya artificial intelligence era yebimu ku bintu bye tubadde tusosowaza nga tugamba abannansi wamu n'abayizi beetegese batya okubanga bakozesa tekinologiya omupya okusobola okusolvinga ebizibu byaffe naddala okubanga tetulina amadagala mu malwaliro bye tupulaninga lwaki eddagala we lijja mu mwezi gumu liba liweddewo so nga ate eddagala lirina okubanga lirwaninga okumala emyezi 2. Abantu bagira ngu ekitongole ky'ebyamagara kikiina ebyina omuri emibazi kuhwaho juba obushuma hamwe n'okusiisikara kwayo ekireetiire bingi baremwa kutunga obujanjabi. Whereby we are able to track these commodities right from the manufacturer up to the user. But where we have reached now, we are at the warehouse. So the manufacturer up to the warehouse, we are able to track the QR codes of those commodities. Omuramwa gw'omwaka ogu nigugira ngu universal health coverage, prioritizing supply chain, research innovation and digitalization of health. Ahabwa TV West ndi Achiza na Nagud Fatuma.